Prema zvaničnim podacima APR-a, u Srbiji je trenutno registrovano oko 33.000 različitih građanskih civilnih društava i udruženja. Ovo je prvi put da vlada Švajcarske počinje da radi sa građanskim udruženjima u našoj zemlji. A više o ovoj temi zna naša Katarina Kaznovac. Katarina, koliko je vredan ovaj program i kome će otići novac švajcarske vlade? Živana, danas se organizuje prva velika konferencija na ovu temu gde će biti predstavljen ovaj projekat, ali i gde će organizacije koje žele moći da konkurišu za sam projekat. O tome nešto će nam više reći gospođa Ćirković. Recite nam samo koji su ciljevi ovog projekta, koliko novca je izdvojeno i ko će sve moći da konkuriše. Pa švajcarska vlada kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju ulaže 5,3 miliona švajcarskih franaka za podršku organizacijama građanskog društva u Republici Srbiji. Cilj projekta je da se jačaju kapaciteti organizacija civilnog društva, da se organizacije civilnog društva bolje umrežavaju i da se razvija bolje partnerstvo sa lokalnim samoupravama, a sve u cilju bolje povezanosti sa građanima, veće mobilizacije i uključivanja građana u procese donošenja odluka. Koliko su građani prema vašem iskustvu zainteresovani za ove teme? Pa mi smo u prilog pripreme ovog projekta radili jedno vrlo opsežno istraživanje koje u stvari nastavilo da prati trendove iz 2011. godine i danas ćemo na ovom skupu i predstaviti rezultate tog istraživanja. Rezultati nisu nimalo dobri, naročito u smislu građana koji učestvuju u procesima donošenja odluka. Njih oko 80% nije informisano ni na koji način, a preko 90% ne učestvuje u akcijama ili aktivnostima koje sprovode organizacije građanskog društva. I upravo ovaj projekat će biti fokusiran na to da kroz različite obuke, treninge i novac koji ćemo davati pojedinačnim organizacijama civilnog društva, ali i mrežama, koalicijama, savezima i neformalnim grupama, omogućiti bolju povezanost sa građanima, veću informisanost, povećanje njihove zainteresovanosti da se uključu u proces donošenja odluka i to najpre na lokalnom nivou, ali naravno i na nacionalnom nivou. A kako je to u Švajcarskoj? Znamo da se tamo građani na različitim referendumima izjašnjavaju na najrazličitije teme. Pa Švajcarska je naravno jedan od boljih primjera i to je razlog zbog čega ovaj projekat i vodi u stvari konzorcijum u partnerstvu sa Helvetas, nevladinom organizacijom švajcarskom i domaća organizacija građanske inicijative iz Beograda. Upravo je švajcarski model kroz ovo partnerstvo će biti predstavljen u Srbiji. Ono što je suštinska različitost koju mi treba da težimo i kroz ovaj projekat i čini mi se uopšte jeste to što je veliko poverenje građana u institucije vlasti. Bilo da je izvršna vlast, bilo da je zakonodavna vlast, prvo, građani Švajcarske uzimaju te institucije za ozbiljno i imaju poverenje u njih. Dalje, postoji velika zainteresovanost građana na ime toga kakve se odluke donose i građani kod njih traže u velikom procentu svoju pravo na veće informisanje, ali i na veće uključivanje. I na kraju imaju veoma dobre mehanizme kao što su referendumi ili inicijative na lokalnim nivoima i kantonalnim nivoima kroz koje država praktično pita građane oko svake pojedinačne stvari koje ih se tiče. Tako da posljednji primjer koji mi ovde vrlo često koristimo jeste da su građani odlučivali o povećanju poreza kako bi država omogućila znači mnogo bolje, efikasnije i transparentnije usluge koja pruža građanima. Cilj ovog projekta jeste da u stvari neke od tih praksi pokuša da u ovom periodu ili u prvoj fazi trajanja projekta koje je 4 godine, a nadamo se i duže, da omoguće da te prakse prvo, da kažemo, promovišemo ovde, onda da vidimo kroz koje mehanizme i njihova jačanja možemo da omogućimo da suštinski građani se sve više aktiviraju i sve više uključuju i na kraju, kažem, uzmu stvar u svoje ruke i učestvuju u procesima donošenja odluka. Gospođo Ćirković, hvala vam puno što ste govorili za Vesti TV Prve. Živana, toliko za ovo uključenje. Hvala Katarina tebi i našoj gošći ovog jutra.